Welcome back to the channel. Please like, comment and subscribe. Ek wil leer my graag so vas ek hier ek maak my boek oop en dan skryf ek weer op die resept. Ek wil dryf hier is dit moeilik om te kom. Feels Hallo so julle, natural dis for ek him. Bonga, BONGA. Ek het besluit dat 2023 die jaar is om veranderinge in She speaks so effortless. Om Afrikaans te praat, né? En ek weet nooit wat om te sê nie. Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie. Maar wat ek vir jou sal sê is ek kan beter Afrikaans praat as Engels want Afrikaans is maklik. Past tense, present tense, future tense. Not this present. Uthini sis? Sorry, Uthini kumama? Diti. Ek sê, so moet jy mekaar praat, gaan seker. Om te beklemtoon, trappe van vergelyking uit die blou van ons heelal. Dankie klas. Baie dankie. South Africa is a rainbow for sure. I cannot speak English. Ja, kyk hier so my vriende noem my David want ek is net David. How good are My naam is David, ek is hier vandag saam met. Is dit jou van 'n merwe? Okay coach, so wat is coach word of the day? Word of the day. People. I learned Afrikaans so I can learn to love my brother. Forgiveness is not for the other person, it's for yourself. The biggest flex about being South African is all of us can speak more than one language. You will never find a South African who can